Magumpisa na ang construction na ning Santo Tomas San Fernando Tail Dike Access Road papunta king extension na ning Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBLMGH keni Santo Tomas ngening dalana ning CLTV 36 News Huwebes November 16. Agpangking pamuntok na ning balen ning Santo Tomas ay Mayor John Sambo. Mumuna ring pakibala king access road bang masaguli ing papunta king JBL Hospital Extension. Atin niya kanong pondo ini, King 4th Congressional District ning Pampanga. Opo, yung ating tail dike po na itong year na to, masisemento na po. Ongoing na po ang construction, masisemento na. Para lalong another kalsada po papuntang San Fernando. Hindi na ho namin kailangan dumaan ng MacArthur Highway para makarating ng San Fernando because of this project of Congresswoman Dr. Ana York Bondoc. Kadugpami naman king ospital, miyayaliwang medical equipment ing ikit ming bagya-bagyadang sasamas. Funded ne kanuning Santo Tomas LGU ing bungalow a hospital at ing nasara, me donate ne ini king kapanibalanan ning JBLMGH ngening banwa. Sasamas dan nalamu kanureng licensing requirement king Department of Health. Hopefully po, tentative kung maayos po lahat, hopefully by next month po, December. So, sana po. Pero kung hindi man po, definitely po next year mag-work po siya. So at least po ito kahit paano po, makakaluwag-luwag po. So yung mga patients po na malapit po dito sa lugar, so eventually po, makakaginhawa at makakaluwag sa JBL pag nag-open po yung facility. Agpangkang Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum, maulagayang mipalapit king distritura ing healthcare service. Solusyon niya mo naman kanu ini bang madekongesya ing JBL king Ciudad San Fernando. We are here in JBL Santo Tomas. Ito po ang one and only extension po ng Jose B. Lingad Regional Hospital. Masyado na pong malaki, no? So they need po another lot. Ito na po yung na-donate po ng Municipality of Santo Tomas. It will be an outpatient department, a small hospital, laboratory, radiology, dialysis. Nakahingi na po kami ng 20 dialysis machines. And we are planning all outpatient facilities po of the JBL to come. It falls under the budget po of Jose B. Lingad. We will be talking further kung isi-separate pa ito or kung kailangan pa po. But at the moment, tinanggap po siya as an extension. Ako'y kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.